Muy kilaikiran na ninaywa ba Tuesday, Mayo 21. One lesson kalalki kabrisa, ladaw kaya awar kabay makansa. One text kasaki sa takri kaya dukyar, Daniel Ulban ka sem bors ka 9 and 10. Ang bako sinsa tiyon paraki kay gaysa param sakan 14, 6 and sembawal. Dia tali ka saki sa nahabors ka walra. Bahabors ka ba isi kay ikuita miyonan ni bahaba ansi kaya ba isa. Kaysa first text ba yonan ni isi kay ikan kabya nakuisa. Daniel Ulban ka sem 9 and 10 baraw isa. Yang kay ki kapribara tron na ni manis mangkan bara almukum mani na ni ilal luan almuka kumbaliwan kan. Witin kwala pihni diman kan sin mukus babako. Bara witin tawa ba clean palikan sin ship taya pin ka babako. Ay tron ka ba sin pautak lahuan bako kan. Bara tron kawil ka ba pautak lahuan karna bako kan. Witin mawan bawina tingni kumbako pautak lahuan ba barakan. Bara witin ay warka daw ki dakni tara barakan. Sip kulki sakras kan. Wita ba iwan an bukna ni ba kuwakan kan. Manawetu bira bahabors ka las bawisa. Wita ba iwan an bukna ni ba kuwakan kan. Natin bahabors ka ba? Bahalas pis ka ba rewan kay ka na isi kay kan barawan na isi sa la daw kaya badukyara bila wala ra wita kum badia warka daw kisa wita bayu yan bukna ni bakwa ku edam dia do kira bukna ni bakwa kisa la daw kaya bar nana reyon bahaba praki kay ikan kabia param sakan bukka futin 6 and sembara nakuisa yang enjal wala kum kay kiri witin bapalikan heben lilara story yam ni babrikan smal kaya tas bara iwi na ni bara bila walara nesa na ni kiam ka na ni bila andak ni na smal kayo kira ba enjal kay bila bay kratara sa kiwi kan dawan rasibrin bris glory kayas kan ladaw kaya awar ka ba ay makansa mayun rayas heaven an tasba paskan ba an baku sinsat kabu an li karmarani. Nahabors ka na yawan testament almug bors ka Daniel Ulban ka walay si kaikan barawan madakisa la daw kaya badukyara. Winan ka daw kisa la daw kaya yuwa orde ka ay makan badukyara. Muskilay kira na ni la daw kaya ba dukyara Bible reyon ay iska palisa kisa. Sampli ka kum sasmal krabuk ka 12-14 ba yun na nilaki kay ikuyatem wisa dawan ba lara bribalan ka biyaw sa work na ni sudba yukwan laka daw kan ba diara yamni or diara saura ba laka daw kan ka biya bago sinsa Jesus Christ ba marikan witin rawali kan na ni bara kainara la daw kaya dukyara bara nakuin Matthew Ulban ka 12:36 bara wait na naniba or bila wala ra upla naniba witin dia daw kan naniba dia isan naniba dukyara clear marikan kabya apastel palba bago sinsat marikisa naku isa Korintulban ka blasi 4:6 bara tihimula ka na yukukan laka na ba ingira marikan kabya an bago sinsat kumiba ni kupiara bara na ni basin bago sinsat janulban kayo na ni isi kaikan bara param sakan bukka futin sembara isa clear wan marigi sa ladaw kaya awar ka ba balansa bila walar dawan ladaw kaya ba piwa yuwa ba ay makansa yawan param sakan bukka 22 verse ka 10 bawi na 12 ba kataisi kay ito makaban kawala kung sa bara yun nanin si kaya ba ya Jesus Christ bay mawalar tayo balbetem dia tagbiya upla na sudbawal dia clear jan ba mari kisaki naku isa 1 verse ka na niba 10 barawetem naku ay win nahabila na ni na prophecy kabila na ni ba man prag para silmun para nahabuk karabara ya ba kan time ba ay makansa lamarasa Swiss ya kasakapya ba ban kasaka apya raiwi kabya ya taski ba ban taski lakariwi kabya ya kasag ba kau kasak ka ba practice mun biya anya holy ba kau holy lakara iwi kabya kaiks yang pataulas na an baku brihaulas na yang wal presan ka na ni kumi banira ay war ka daw kan bakat presan kaya bayado kiara bahabors ka na ni ay mawala riyawan wan marigisa Jesus Christ ba aula kumi banira presan ka na niya bayado kiara kuna bahata kaya kan manis mo hilay ka na wana wayatiwa yapisa la daw kaya yuwa kumbara ya ba time ka kumbara ba bakuli kanuta kan kabia dia presan ka kumi bani briya ba witin tawi balbetem Jesus Christ ay mawalara tawi balbetem
ay mawala ra chance ka wala po kaisa. Uplabani ba? Time ka piwa ay tanibrin. Ang bago sinsa tori na ni manis brin bila wala ra smalkan ka na ni manis brin muhikilay ka na ni wahabisa kaya dukyara. Last time ka karis balbetem diara takas kaiba. Bara jijas karis balbetem dismana yaba balaysa. Ang diara kumyawa na ni kumiba ni wahabisakan ka dukyara isitem naiwaraya bara yawa na ni one mihtara sa one chance ka one kisa dihal kidaw kaya ba. Kaysa natin sampli ka wala kumyawan kaikan ka be Matthew ban ka 25 bab chapti ka ba yawan kumiba ni kakairasa. Bara wanay sisa baha tiara mayrin ten ba dukyara. Yawan wantes ka saki sa bors ka wan ba na 13 bakad. Diamata Jesus Christ ba nahadak ni kawal dukyara. Mari kisa nakira berhuitakas kaya ba kainara. Diara kumyawan na bors ka na ni kaysa bors ka 13 baba man isi case. Na bors ka wala ni ba mo kilay ka na ni mana ni isi case. Bors ka lembaw na 13 bakata isi case. Bara wana isa tiara mayroon na ni ba witin na ni barita kan maya maritwait na bawal prawaya takri kan tem sudba ail berhiya kawikan batan na laya berhiya kawikan an batan na laya minin badia spirit holy kira berhiya kawikan kuna kaikan awar na ni balui wantem yapan daw kan yapya kawan middle night kan te winan ka daw kan maritwait na baulasa bara tiara mer na ni babuya kawan kuna kumkum na ni ba makalam ka dasuya kan bata na layapo kan bara wala kauria berikan na ni bara makabya kawan bara wala na ni buyuin yang na si makers bekas yang na ni si putakas kaya kawar bara na mana plikiwas plikiwib balya kawantem naku winkan banin kara tiara mayrin na ni ba wala balan anwin dawan kwakya kaus kwaks durba barawitin babuyan si kayaban retret maywis na yang mana nira kakairapya bara bors ka 13 barawin mana ni ridiya kawibas sahiwak ya kawibas kan mana ni ba nuapias madia deka awar kara wait na luhpi ka ba balaya ba muhkila ikran na ni bara clear one marigisa bahadak ni kawalsud bad Christ bila kaikikan walsud ba spirit holy kira ba berhiya kawikan kuna war kabalantem laki kay kuetem spirit holy kira ba witina ni winadan dan takan apo kan bila walara bapat plikiwan kuna dirat sari laka ba yon bors ka na ni barisi kay kanya ba wi bors ka 12 baraw sa yang mananira kakaira apias na muhikilay kira na ni baha exam ka ba dan tagbiatem baha kumibanir Jesus Christ disciple ka na ni kan ba ko isa betem antingki ka laka ba dan tagbetem dor ka kupya ni laka dor ka prag betem ridik nani ba diman ka biya marit laka lili ka bara andor ba prakan ka biya muhikilay kira na ni sin bahaw plika na ni latara takas kan ba kuya ni kumi ba ni wan raya ka laki kay gras eksamuni kay gras ahiwa kras wach takras kaka bahatiari ka na ni latara takas kan ba ko manis takas kaya sipsa bapat kay kaya kawiba saman kay muhikilay kira na ni kumi ba ni wan raya ka ba na ni laki kay eksamuni kay kaya sa palbi lakat ka kautinay raya ka ba yuba ni eksamuni kay kisawin nuta kay darawala do kirautin ba yabal rasor yabal rapyet sapa kuna diara tara kumba mo kilay kinanani wanawe tiubera yo nupla manis bilaw sa dawan balaton la ka dawan ka awo kuna wanawe tiubera bible basin wan mariki sa dawan ba la daw krakumsa an dawan wanu mariki sa la daw kaya yuwa kumbara ya ba an lado kiray sitem yo ni sibrin bria piesa mo kilay kinanani kan Christ bakku yawan padin la kabrinsa yawan ani kumi bani ba free la kabrinsa paka la kabawina witin karni kabrisa yamni la karawan raya kabrihwaya ais kapaliyawan Christ mihtarayma kesan bila kay kaya witin boy kumi bani ra kaur wan ka kakay ratakiwaya yawan kumi bani babrin kabri kesa kawitin ra kakay rataki pawiwaya badawan kumi bani ra nayo bleswan nan kabir